zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi nami ngumuntu siyafana nini umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi babukeli besiya Viva TV1 yazi ukuthi Ngcobo nisixolele kakhulu sendaweni nomoya ngesimanga sisendaweni yasehlala Nkosi sisenyokeni noma ke sikwakhetha umthandayo angazi noma kubizwa kahle noma kubizwa kanjalo kodwa ngiyazi ukuthi lapha sikhona sendaweni yabanongoma sibizwe ke uqweqwe lenyanga udokotela u10111 abathakathi uthe asize la ekhaya kwazise sasike safika naphambilini namanje futhi ke sifikile sigalelekile ngalesi sikhathi sisiya Viva TV1 sifuna ukunivezela umsebenzi yethongo umsebenzi yedlozi umsebenzi yabalaphi bendabuko abalapha ngeqiniso abalapha abantu bebuye bezobonga abantu bebuye bezodusa abantu bebuye ukuzokwenza into ese-right njengoba nibuka nje kusukela lapha ya eqaleni uyabuza ngapha ile building noma ilomuzi sithabathaba somuzi esasenze njani esasifikile sizoshutha usakhiwa usuphelile phelile manje sekusele nje nalokho amathashap ake singene ngaphakathi nibone ukuthi no inyanga edumile mayispenda amamiliyoni yakha isakhiwo esifana nalesi endaweni yabanongoma abantu bakhona bebukela ubuhle obulethwa umlapho wendabuko into ejwayele ukungabaza kanye asiya ngaphakathi sisho udokotela siyomfice khona sikhulekile ngoqhabe sesifikile awu dokotela omkhulu hayi no siphila kahle kakhulu siyajabula ukuthi sifike futhi la ekhaya namhlanje ke sifika sekunje asazi noma samkelekile yini siyabonga dokotela iyo ke lensizwe engikhuluma ngayo udokotela u10111 abathakathi kuyafana naye lokho noma kufana asifana phakathi ibe ngaphandle kodwa ngaphakathi asazi sikubingelele ke futhi mbukeli osiya Viva TV1 sibingelela omdala nomncane omhlophe nomnyama kupna kuplay finyelela khona leli phimbo lika MC Polobas noma bona kude hamba phambili siya Viva TV1 siyanxusa siyakuncenga siyakucela please subscribe njengamanje ube ingxenye yezinto ezinhle ezenzakalayo khona la eNingizimu Afrika kwaZulu Natal kwaNongoma ehlala Nkosi lakithi isilo samabandla kodwa ke namhlanje ingqophamlando ilokho iphindile ivela le ndawo yakwaNongoma ivela kahle ayiveli nje ngokuthi namhlanje kuthiwa ubona nje le venethile ehamba ngesonto lebhasekile eyakaNongoma kujwayele ukudlaliswa kanjalo kwazi ukuthi nje yonke into uma ingeyinhle abantu abayidlalise kabuhlungu noNongoma hlukanani noNongoma nganza kwethu uphethe osomabhizinisi uphethe igwili nezicebi uphethe amakhosi uphethe inyanga elapha ngokweqiniso bheka nje namhlanje sihleli kamnandi kosofa babiza imali itshele imali sinethezekile ngaphakathi emzini omkhulu wakoqwabe asukwamukele dokotela omkhulu odume ngeligama lika 10111 abathakathi ngiyanibingelela baPolobas ngijabule kakhulu ukubona ngena lo msigaba ngithi nje lokho impela enhlizweni yami kukhulu waphela la nafika kusezindonga kusaqaliwe kusakhiwe namazi noma dokotela semzini wababa wakho noma sisezulwini shuthi lika baba wakho sibona ubukhazikazi sithatha usibeke dokotela lento esiyifica la nento esiyibonayo esashingi nje ikudle kangakanani uma kuyimalini engispende kakhulu la cishe imali masibala lendli yonke nefurniture phakathi ingapheka 1.8 million kodwa nje ke angikhali mhlawumbe nami niyabona yes mhlawumbe nami niyabona manje ngoba la ngaphakathi kuhlolile kakhulu no dokotela kuyasithokozisa kakhulu ukuthi nathi siyithole singena endlini enje ngiyazi ukuthi komunye umuntu uyezwe ngathi kuyihlazo kodwa kaNongoma babili bathathu noma ke bakhona kodwa sasingazi ukuthi kuyoba nenyanga inyanga zaziwa njengabantu abadeleleke kakhulu once wathinta amaxholo nemithi kwazi ukuthi nje wena fanele ubonukane umuntu ohlala ehlele ekhaya akwazi ukuthi inyanga ingasuka phansi ngesicathulo esinjengene ebhlukweni izofika eshethini idla imali njengemali sekuwesike mase sifica izulu egcekeni kubo dokotela awusithatha usibeke ekuthenini ke kafishane nje ukukhanyisela lo esithi masincoma lezi zithelo etinazo ke inyanga ziyachola ibackground yakho kusuka kwakho nje emncaneni bakho kafishane noma ungezokuveza konke ukuthi ukhule kanjani mhlawumbe ukhule udla amadanone uvula ifridge iphuma ushizi noma ukhule kanjani
Mina uyazi ekukhuleni kwami mhlawumbe bayazi abaningi nababona lama video ngindoda ekhulele esandleni sika mama nobaba. Kodwa impilo yakithi ibinzinyana sikhule singabantu angathi bebephuwanyana. Ikhaya lakithi bekuyikhaya beledelelekile nje ezweni ebesakhe kulo ngoba kule ndawo esikuyo indawo entsha le bekuyikhaya nje ledelelekile. Ukuqala kwaleli khaya ukuphucuzeka kube u2006 lapho babeqala ukuthenga khona igorokoranyana. Kwangathi liyaphucuzeka wazama ukuplastela ngoba behlala endlini zodaka thina. Eqaleni wazama ukuplastela ngosimende kube kuhlanyana kubonakala kwakhona ngempela. Sithe masifika lapha siqalela lapha thina kwakhe ngesiteam. Kuleli izwe leli asazi thina isiteam empilweni. Sesiqala kuleli izwe leli wakho baba la wakho 3 room wakho ronda babili wakha ne flat. Kanjalo ini flat total bazoyitshela ukuthi usha amabhilidi asemadolobheni. Wakha nje one room. Okay. Flat 1 room. Sahlala kuleyo flat leyo. Oyisflatana. Flatanyana nje. Kuthe maqhubeka wakha lendle u6 room ngale ahlala kuwo. Manje ngoba sengithola amandla sengithi akangiyenze mina into engiye ngiyibona ngoba ngaye ehotela mina ukuze ngize ngenze nje. Hayi ngaye hotela ngathi mangifika hotela ngabona utho imali yabafuthi iphelela la ngoba besegoli. Ngathi ngcono ngizolenza ekhaya mina ngiphuma nge-toilet yonke into ngiyenza la endlini. Amanzi ashisa khona la endlini yonke khona la imoto zami ngilala nazo endlini. Le ndlu njengoba ilapha inamagaraji awu4. Ngixa kobuningi bawo amagaraji. Amagaraji awu4. Ivakashi mayifikile amakamera okulala awu4. Bese singakhulumi ngale dining room. Yes. Amakamera okulala ayi4. Singakhulumi futhi ngelakho. Asikhulumi ngelami ikamera. Uyabona. So le ndlu nje ngiyakhe ngendlela ethi nami ngifuna ukuthi ngeneliseke ngento engiyenzayo la ekhaya. Nombukele ekhaya obukayo la abona ukuthi imali asidli sinenkinga ethi abantu abakhuluma bathi thina njengezinyanga asakhi bathi sijabulele imoto. Mina imoto nginazo futhi ngakheli. Angazi ukuthi bazothi ikuphi engikwenzayo okuhambisana nezinyanga kodwa mina ngiyinyanga. Yabona ngoba sidume ithi inyanga zakhe igqoka ukuhamba ziyoqasha okanye ziyokwenzani le emadolobheni. Thina sikwenzi lokho siyakha thina. Kuyajabulisa kakhulu dokotela ukuthi sifice into isaqalo bese siphinde futhi siyifica isidlondlobele isibukhazikhazi. Mhlasimbe dokotela ngamafuphi ukukhuthaza nozakwenu abanye abasafisa ukuthi ngelinye ilanga bebe nehotela emagcikeni emakhaya kubo ngale ukuthi beyilungwini. Ungathini bona? Engingakusho nje mina ukuthi kulomsebenzi wethu kubalekile ukuthi uma uyithongo likunikeza lo msebenzi uhloniphe lo msebenzi ngoba usungesiwo wakho. Number 2 awulo msebenzi awufuni umuntu obusy nabantu besimame. Uyalimala lo msebenzi ngoba awusiwo wakho. The time when ukijimisa abantu besimame ilelo langa lapho uzobona khona lo msebenzi ucweli ushona phansi. Igama lobunyanga ukuze life libulawa ngabantu uqala kuwe kuqala nami ngazobunyanga. So kufuna ukuthi engingacezela nje kuboza kwethu ukuthi uma usenza umsebenzi ufuna usebenze ngokuyiqiniso. Ekugcineni ukwazi ukuzuza umuntu ezuzile ngoba akusiyinzuzo ukuthi ufika wakhanyisa ngamalini kuwo kodwa kuyinzuzo ukuthi uthe khanyisile wathatha umuntu wakho hamba usebenzisa ubona le mpumelelo bekade idinga abuya azobonga. Leyo mali le yabonga ngayo umuntu kubalekile ukuthi ma usebenzisa leyo mali uyisebenzise ngendlela ezobonakala. Wonke umuntu mayephila uphile ukuthi fanele lavusa umuzi wakubo mayiphethe lo msebenzi lo ngoba umuntu osebenza umlungu ngeke akubone kulo msebenzi mawenza ngendlela okufanele wenze ngayo usebenza ngokuliqiniso ngeke alibone edlalayo. Dokotela kunezinkulumo ezithi uma uchaja umuntu ngiyalinganisa nje mhlawumbe unesigulo sekhanda uthi kuyena ukumlapha 100 rand and ukhokhela 100 rand thiwa ngesidala nangesendlela yokulapha yalabo ababelapha ngesidala uma ethathele 100 rand wathenga inkukhu yaqabashiya la egcekeni yazala ezinye lo bekhokhele imali kwayena izinto zakhe eziqhubekela phambili ziyabusiseka ngoba idlozi lithokozela ukuthi wakhokha imali ethile isiyenza uthola ekhaya. Ngabe kuyiqinisele ngakanani ukuthi
emalini enithola manenza into enhle njengale nabantu ababekulekelelile ngenkathi ubalekelela ngoba phela kudlala umalekelelana la uyamlapha umuntu ngomuthi yakho owuthenga nawe ngemali eyishisiwe uhlanganisa udidiyele futhi wena olalayo ebusuku uthonge ucabange uthole ukuthi ungahlanganisa inani kuze kuphume ini ngama emazi lento ikudla igazi ufanele ukukhokhelwa yona isile business iukulapha kodwa ufanele ukukhokhelwa yona usekhokhileke wamlapha walapheka kodwa kuyiqiniso yini ukuthi uma lenkeca abafika beyishiya njengomnikelo wethongo uyenza into enhle njengale kwabona izinto zabo ziyadlodlobala kakhulu phela lemsebenzi esiyenzayo uyabona khona into fake icacela ababukele emakhaya ethi uma ubona umuntu njoba mina ngiuqwabe nginomuntu ongiremotayo okuyena ophethe mina umuntu nanoma ubani kukhona esikwazi ukumbona ngamehlo enyama kuye lo muntu khona esingeke sikwazi ukumbona ngamehlo enyama ophila ngokomoya yes ingakho ke kuthiwe isidalwa okuyisona sona esikuphila kumuntu isona simoshakele kusuke kumoshakele lo muntu lo esingeke sikwazi ukumbona ngamehlo enyama makuthiwa futhi sihlambulukile kusuke kuhlambuluke lo muntu lo ngoba uyena osuke ubunhlanhla bakho so ke mayefika umuntu la ekhaya ngimcharge leyo mali leyo maqede ngenza lokho engikwenzayo nesikhathi abantu bejabula la ekhaya igcina ukuthi wasikhulisela umuzo okanye ngathenga inkomo ngayifaka esibayeni lo mfana waqala wenza wasenza sana nesithunzi nathi isidalo ngathi sijabule sala ekhaya nesakhe siyajabula ngeke into zakhe zingakwazi ukulunga ngoba phela yileyo nto esuke yakhe kahle kahle ukuze umuntu asinde mayifika kimi kuhlangana kuqala amadlozi wethu axoxisana ukuthi inkinga lo mntwana kahlahlila ngoba thina noma singakubona sikubonayo sidla emhlabeni sikuchazana khona kodwa ngaphansi komhlaba noma labo kuyibona bona esingabona amehlo enyama bayakwazi bona ukucommunicate bebodwa bahlanganisa umbono baphume negama elilodwa ukuthi okay njengoba lona ke simthumayo uyamsiza njengamanje akamsize ngalendlela ingakho kukhona lento okuthiwa ukuhlola uvelela lapho siyake egameni elithi indlela leyo ekuphila ekuthenini ngesikhathi wena ubhadala nemali oyibhadalayo ubuya uhamba uye ekhaya kimi ufika into zakho iqaqeke ngoba sekujabulelela la ekhaya idlozi selijabulisa lethi hayi siyamkhulula umntwana kuleyo nkinga bekade nayo njengamanje nje njengoba bezekithe bezocela ukuphila ngoba usungezile kimi mina ngumuntu othunyiwe mina kulomsebenzi ukhona okuyena ongabonakala ujabuleke manje ngala uxoxisana isidalo sakini ongene kimi azothi ngiyamkhulula umntwana ngithi ke namhlanje into zakhe ayiqhubeke ziye phambili njengoba kade nibona nje kuma inkunzi malanga la egcekeni funeka nakuye kubonakala into zakhe zenjani ziya phambili ngobani senze into okuyiyona yona ukuphila yiloko nje ngazi ngangithatha kakhulu dokotela ake singene emxholweni manje singene kuyona nje nje sesingakubiza kusukela namhlanje ngesiqopha mlando uqobo u1011 abathakathi bese bengakushiya ukuthi isiqopha mlando sizela ngoba ayihlali phansi indaba ziputshukile sase sibona ukuthi ayikwazi ukuthungwa lengubo ize iphethwe singafikile thina esazi ukuthi ukuthungwa kwayo uma izophethwa singekho kuyoba kwenele ngoba abathandi bakho nababukeli bakho neziguli zakho zikhona kakhulu lapha ku Siyaviva TV1 sasisithi ke asibabele la ekhaya sizwile dokotela kuthiwa hayi uphethe uqobo ngoqobo inyamazane ekwazi ukuguqula isimo somuntu within a second ithelo isheshe ibonakale uphethe inyamazane enamandla ngendlela esimanga awusithathe usibeke nathi siyafisa ukuba njengabanye asebeyizwile le ndaba yini le kuthiwa ikhona la ekhaya ehlukile engekho futhi kwezinye inyanga ongaqali nokuyiphatha kulokhu kuthiwa uphethe uNkulunkulu uqobo laso uyazi pholoba uma siqala ukudibana ngafaka inselelo ngathi inyanga nenyanga ethi iphethe isadawana isivezi siphethe ngasandla ngiyakhumbula and it's on record ngathi ayisivezi siphethe ngasandla ithi nasesanga ngoba ngami nginasesanga mina ngiyakhona ukusithola isadawana esiphila namhlanje ngifuna ukubakhombisa abasibona ngiphethe uNkulunkulu wazo ngiphethe simhlophe qwa isadawana bathi ukuzayo futhi maduzane ngizobe ngibaphathele lesibomvu esithi masihamba la sinye igazi ngoba sike ngakhona ukusithola maduze yes ngikhuluma mina into ukuthi uma uthatha isigubhu sakhona
inyanga phela usungitshela okunye Ye madoda angithi mina ngiyakutshela phela usho ukuthi kule mpilo oyiphilayo mangifisa ukuyiphila ake ngimane ngisondelane nawe kusukela manje njoba ngisho nje njoba ngikhuluma nawe nje mina ngikhuluma ngento ukuphila angikhulumi mina ngento okuthiwa ikhethi idlozi lento engikhuluma ngayo ikhethi idlozi noma ngaba uvalwe ngendlela ethini ukuthi babekuvale kanjani uma ngafika ngageza nje ngalento le ngakubeka leyo nhlanga ngikubeka noma akunele sikhuphe ngunika sona ngempela ngekubhejela Dokotela uthini kubantu abathi hey sesihambe kakhulu sesifunda ezosinika imphumela cishe noma singezorasha kangawo ngoba umuthi uyathotshelwa futhi nento edibene nenyanga iyathotshelwa kodwa uthini ngomuntu othayi mina ngiyakuzwa dokotela mawuthi uphethe lenyamazane ngifuna ukuza kusasa lokho kusayo mina ngithi noma ubani ofuna ukubona into engikhuluma ngayo ngakakhuluma nawe ngathi nginesigubhu okuthiwa umesulwe inyembezi yes ngiyakhumbula sakhiwa ngesadawana so 36000 yemadoda ngikhuluma ngento mina uthi uma uyithatha manje izinto inyekazi usendleleni usho ukuthi iyaphila lento le nakho kwenzeka umshini manje u2 weeks emningi yemadoda so seqala izinto seyiqaqela lento kakhulukazi kubantu bamathenda inyanga lento ngoba ngithi ayinalo idlozi lento ayifuni umuthi yona lento engikhuluma ngayo le ngiyiphethe la mina I think uyophahlelwa too much yimi ngayedofele ngiyiphahlele ngoba wona uphethe ukhiye wayo yimi ngade ngifuna ngiyiphahlele mangineza umuntu ayikho ezoyiphahla utshela lento ufunani izomenza lento exactly njengendlela afisa ngayo yemadoda masebenze bathi ngithwele la mina nabantu engibanikeza lento kuthiwa bathwele ngale mkhuba yesadawa uyabona isigubhu sika 15000 sala ekhaya yes sinamandla kodwa si start asinawo amandla anele ngiyakhumbula uyisho esika 25000 sinamandla kodwa sinawo amandla anele lesa lento yisika 36000 lesi salenyamazana yes mina nginandaba ngithi lesi mina nisho lesi nje mina ngikhuluma ngaso njengoba mhlawumbe lenyamazana ngifuna bakhombisa ngiyiphethe ngesandla ngoba okujala ukuthi namhlanje ngifisa ukuthi lenyamazana ngiyiveze ibonakala ngangaziveza sokuqale angingibizanga ngangisho nje mina ngiyakhumbula kodwa sabo uthe makuvela ngiyeza uthiwa izinyanga zihamba zengikhuluma ngale ngasese ukuthi waye umuntu engezike mazongibuza angikwazi ukuthi kuyini lokho bathi ngiphethe inhloli ngifuna ukuthi bangitshela bake bayibona phi inhloli nje ngabe kuyadlalwa phela ngabe dlala masigenda ngaphela ngifuna bangitshela inhloli nje akuyakuphe nje inhloli bakushilo lokho ngokudlula yeah kulokhu uthi ufuna ukuza ukuthi bazothini ngifuna ukuza ukuthi bazothini manje usho ukuthi dokotela into nje esingababukisa abantu yona le sizobukisa ufuna sibabonise manje sibabukise kunesicelo engifuna ukusicela yeah I know ukuthi abantu abaningi baxakekile and bafisa ukusizakala especially ama viewers nama followers esiyaviva TV1 engiwakhalela kakhulu ngoba ngiyafisa besizakale ngeqinisa abantu yeah dokotela I know ukuthi nawe uyisithathele isinqumo sishiwo emsamo yeah kodwa isiyaviva TV ifisa ukukhuleka kwaqwabe icela ukuthi kulesi sigubhu sika 36000 at least udokotela akayicommittee ukuthi umuntu ezothi umbone kusiyaviva TV engamnikeza ngo35 aba u10 kodwa funa nje aba u10 ekuzoqalwa ngabo bese kufikile ku10 usho ukuthi sengivalile amapholo yeah aba u10 nje ileyo into engikhulekelayo baba bazofona bona basho ukuthi babonile babone kusiyaviva TV1 afike la ngitshela ngithi bhala phansi ukuthi usibani ba yes afike wesibili ngoba sifuna ukuthi akhulume asho ukuthi ubonene bangithi sikhuluma asina inkinga ukufihla ubuso usunezimali zakho nani leyo zelo uzoyicela just nje issue ngasenzela iVN ukuthi hayi unginikile kuqwabe sekwenzeke u1 no2 no3 empilweni yami kunjalo nje okubalekile ushintshe empilweni zabantu khona abantu abanama box stall kunemali abebeyithenjiswa uhulumeni njengoba kuvalwe indaba zotshwala nani ayiphume zakhe omunye washayiswa imoto lo abhalisa imali yakhe ayiphumi omunye uya apply amathenda lokho ethola ubra bakhe nabangani bakhe nje la yena akathola lutho uthini ngalabo bantu kulomkhakha walesi sigubhu sika 36000 esakhiwa ngalenyamazana njoba ngisho nje ngithi ngathi usakhuluma ngento encane kakhulu kulento engikhuluma ngayo lento ngiye ngithi usobaba mina lona umuntu angasho ukuthi uphethe inyoka mawuphethe lento ungasho uthi last number yeah ungasho ukuthi umuntu uphethe inyoka ngoba ayikho lento engayenzi lento into oyikhuluma ngomlomo
angimanje into uma uyithatha ingene kuwegazini Okay. iphinde iphila lapha esigujini into oyicabangayo iconnectana nesigubhu yenzeka noma kanjani ngisho amakhansela la kuphela ama-elections right now abafisa kabi ukuthi angithanda ukukhuluma ngoba manje basathi sizakhela udumo kakhulu uyabona okanye siyakhankasa kanti futhi uyahlonipha ukuthi ukulapha umuntu private and confidential awukwazi ukumdalula ngegama siyaxolisa ukuthi sithi namakhansela kodwa nje ngiyaqalekisa ngisho ukuthi ngampela mase efikile lapha makuthiwa ngimnikeza nje lento engikhuluma ngayo hayi ngani ngikuthanda ukushisa candidate engaguquke beyikhansela for next 5 years uyena ongahlala manje nginabantu abangaphakathi nginaphakathi eParliament ababuye ekukhanseleni ngaso sekwazi veze eqaleni ngaso leso uthi kodwa ukhiye ngoba ngiyakhumbula ukuthi ubungakudalulanga ngokudlula ukuthi into nje enga fast tracker within 1 month but ngoba uphethe lesi ngikuzo lokhu uchomile uthi hayi uNkulunkulu wazo phela lo mphethe uNkulunkulu wazo yabona yiso lesi simhlophe bese kuzoba esibomvu woNkulunkulu la Dokotela ake sitshena abantu ngoba khona uzophelelwa idatha engakasiboni kodwa ngoba sesiyikhulumile le ndaba utholakala kiphi indawo okwesibili zithini inombolo manje siqhubeka u10111 uyatholakala ku 0791854112 asincengeke dokotela 079 185 4112 iyona nombolo kaDokotela u10111 enjalo ikhona enye dokotela ayikho kwamanje bayintshontsha le enye sayithola ifoni samkhadi bayihlafuna sayithola sebeyihlafuna kodwa ifoni sayithola ngoba ngeke utshontshele inyanga wayiletha nje kunompemuke obusy la dokotela ohacker odokotela from different platforms kodwa udila kakhulu nodokotela abavela ku Siyaviva TV 1 bengonxusa ukuthi mhlambe masenze ivideo yesibili inombolo yesibili bisikhona ngoba akakwazi ukuzihack umngane kodwa once walibona idumela lento ephathekayo sokuyiphethe ube sewuka abantu yena efune bemfakele imali asicacisele umuntu uyafakelwa kaphepha angifakela mina kaphepha ngifakelwe Spa angifakelwe Shoprite mina imali mina yami imali makuthi uyifaka ebank uyifaka ebank ngoba la ekhaya sekuke wafika Okay. Mina ngunikeze yami account ungifonele mina ngunikeze yami account bake bakuzama ukuhacka le number le kwathola ukuthi kwa Vodacom nguyi customer lakho elikhulu elifonelwa kakhulu bangifonela bathi nomuntu othi akuvalele number le ulahlekelwe ile phone bathi ngigcine nokufaka airtime ngabatshela bathi lo muntu uhlulekile ukuchaza ukuthi ugcine nokufaka airtime nanokuthi ufake airtime emalini la iphone yami ngene airtime ngaphansi kwa 500 rand 500 rand njalo la hayi inyanga nenyanga mhlawumbe iviki neviki ngoba le phone isebenza kakhulu le ukuthi oba mnifona ngisayiphathi kodwa ngizwile ukuthi uthe usushintshila usawufaka 500 usufake ngaphezulu asingabatshenike ngoba bazosho kanjalo bazongidupha ayingeni imali ngaphansi ka 500 kuyaphezulu so ngifuna ukuthi umuntu owenza lokho ningibambele number 2 kunentombazane engayidelelayo la ku Facebook lokho ngithi anguveze iyenze igroup lentombazane naye lentombazane bathe ungojini la ku Facebook ngibhalele imessage ngathi ngicela ihlukane nami makuthi bayithumele ayimtshela lo yithumele ubani ungojini nonhle ngithe makuthi bayithumele lentombazane ngifuna nani ku Siyaviva TV ningifundise lentombazane le na awubhekise ngalapha dokotela naye lentombazane angiyazi lentombazane iye ngibone ku TV iye ngibone ku TV yongibona ngamehlo lentombazane ngiyoyiloya ngempela mina ngidlalisa nginanda ngisho namzali wayo lentombazane le anginamsebenzi ngicabanga lento engamasi ngifuna lentombazane ihlukane nami lentombazane angifuni ihambe yenza ama group afileyo ngami engiqambela mama yabona yenza ama group afileyo la ingiqambela manga angihlangani nama group ku Facebook mina ne page lami ku Facebook kuphela yabo akayeke lentombazane ukungijwayela ngoba angimazi ngiyezwa bathi ungaphethe kwini konke information yakhe ngiyiphethe la so ngiyacela ukuthi akusiyedwa baningi mhlambe asithi into nale iyalo ozenza wena ehamba eDaradini naye futhi ngokunjalo mhlawumbe umkhuse bonke nalabo abahamba bema toilet la bethi bango 10 bedayisela abantu imithi bathi badayise emvusa nkunzi angilaphele esigangeni mina
angilaphele ema-toilet angilambanga la mina ngihlala la ekhaya umuntu uza kimi ngifike mina la ekhaya ngihlole anginawo umuntu engikhipha ngingazange ngihlole futhi ngeke mina mawufica umuntu ethi u10,111 esitolo noma estradini noma abukuphi la wazi akusuku 10,111 sezana ngoma nasempumalanga sekhunda kuphela ayikho indawo zofika ngisho ngiyomzi nomuntu mina ngifike ngilaphele umuzi kuphela angimfuni ngisho umuntu othi ngoba nakhe ngibona kwakho secela ukuthi ngimhlolele kwakho ngiyisebenzi le nto leyo mhlawumbe dokotela ake silekelele lo dadwethu ngokuthi uma kukuthi akusiye owenza lento i-account icreate ngaye mase kucashiswa ngaye siyacela ukuthi ezavele yena kuwena esho ukuthi ngibonile dokotela uveza isithombe sami ngithukile akusimini owenze lento kodwa ngingakwazisa mhlawumbe information esengiyitholile ukuthi usibani lo owenza ngegama lami noma uveza ubuso bami bese biza amagama ami ngamanye amazwi udokotela uthi udila neimage emigilayo but mawungase wena ube ingxenye yabantu abawitnessayo abawofakazi ukuthi akusiwe kuze kugcine kutholakala ukuthi ubani he's ready ukuthi adile naloyo muntu osebenzisa wena but makuwena uthi futhi nje ngenjombane akana mabreak angamsebenzi nomuntu wakuba ngingamsebenza naye lo noma ngabanga ushaya spama nginamsebenzi ashisa inyanga angithi kusho mina lady ukuthi siyehlise nanako nemidnight madoda enjalo nje pholo ngoba angithandi lento ukuthi bambegebenga abantu benza ama group abhedayo la anginayo igroup angifuni ngisho ukuyifuna igroup even kwa WhatsApp angifuni nje igroup mina naku ngithuka awukhiphi inyamazana enjalo nje inyamazana abantu abayibone dokotela konakele ngicabanga ukuthi uzobe usichazela futhi ukuthi inoboya noma inameva inamehlo noma inani sesiyibona yebo njengoba shilo ke sathi dokotela akeke lande inyamazane sibese sikhetha ukuthi sithi shwi kancane ezimakethe sibuyile manje udokotela ke ebeyisukumele uyithathela yena lenyamazane ngoba akuyona into nje amane sukume uthuma umuntu because uyayazi ukubaleka kwayo nomsebenzi wayo dokotela sibona igubhozi lihle elinembobo zokuphefumula lisitshela ukuthi lento ephakathi isaphefumula sisacela isondelane nawe bese sibuka isizwe ba soke sizwe namhlanje hayi lento yini ngabe ndlala zenyanga zimkhuthuza zithi iphethe isadawana zikhuluma ngento ezingayazi inyanga zithi iphethe isadawana nasi isadawana ngithi kumhlaba wonke awusibuke isadawana sipheli yemadoda dokotela ungakwazi ukusibeka la eduze kwakho isibethu zaka sibuye sithi ukuza sizohambela nje sona siye okay nasi sinyakaza Jesu ikwazi ukubona isho nokuthi kuyawiwa la okay uyaphila umuntu ngiyangizwa ke bekhuluma ngokucija kwempumulo yeah dokotela kubucayi ukuthola into efana lenyamazana kodwa abantu abaningi sekwaduma ukuthi khona uPopeye abakhiwayo yeah manje ngiyazibuza ukuthi ngabe ufaka ama-battery udokotela mhlawumbe ukuthi nje ubhubuze ngufake nami lokho uyabona ungabone kahle ungafaka i-battery isilwane impela nje hey cha awithi into ewedwa ngoba ngifuna mase ngiqobukile bethi hayi umkhuba ka-10,111 bese uthi hayi 10,111 nguye wazi ngopholo bazi wamthwebula dokotela singene kuleyo abantu abaningi bathi manikhuluma isadawana siwentrayisile nje kahle kahle nikhuluma ngathi awukhanyisela izwe kulolo daba uyazi ukuthi asike isadawana yabona ayikho inhlanhla yakhelwa ngumuntu ezalwa ngomunye umuntu sikhuluma ukujula okay ayikho inhlanhla yakhelwa umuntu ezalwa ngomunye umuntu inyanga zibulala abantu abamhlophe kangaka nje kunesilwane sesasenhle okuthiwa isiyiyane bathi isiyiyane lesi silwane simhlophe naso njengalabantu abamhlophe njengani uma lesi silwane simhlophe kodwa manje kunenkinga ethi sona
umkhala impela mayizana sidonsa kakhulu lesi silwane kakhulu manje bese bebulala abantu abamhlophe ke bona bethi ke bona bayakhona ukudonsa ayikho lonto le ayi ngeke kusuka umuntu nje umuntu uphaqa xa uzodonsa ngoba lo muntu usuke kade nenkinga lesi siyane simhlophe naso kodwa siyisilwane sasendle akusisisilwane ongasibona noma kuphi isilwane sasendle lesi siyane yabona so ke lokho ngiyakubulala enyangeni ukuthi inyanga ziyeke ukubulala abantu zithi zakhe into okudonsa ngabantu amhlophe ayikho lonto leyo ayife lonto ayife lo ngqondo leyo sithi ayiphele nje ayiphele nje leyo nto leyo eish Dokotela u1011 ehleli naye lana ngaphakathi emzini wakhe ubhazabhaza esozama yonke indlela uthi kuvezele ngeke sakwazi ukuqeda nasi ngaqeda nilithoma esishutha yonke indawo kodwa ke siyokuvezela nje siqale khona la dining room siza siyofika kusuthi impela ngifuna basho bathi inhloli le hawusuka manje sibone le inhloli ukuthi wakwayibona kuphi umuntu inhloli nje yemadoda bunjani uboya bakhona dokotela soft noma buyahaya go soft hey khona kwangitshena wathi mangifika bugwaza akusisona isadawana leso hayi bu soft kakhulu manje ngiyabona ukulele nje and now uthinta uzwa buhlungu yonke le nto njalo hawo lutho phela kudlani lokudota noma kuyimfihlo kudla utshani naloko kudla okudliwa amakati yabo yes ngayithola ngoba la ekhaya kanokusho kwencathu nawe uthenga etolo ngenza njalo ngiyathi yemadoda Ningizimu Afrika inyanga ephethe isadawana ila kwanongoma kwaqwabe sumu uyithathe uthi unezigubhu zika 36000 but aba u10 bokuqala ngibakhulekelile mina ukuthi uqwabe siyacela ukuthi esikhulekele nasedlozini siyacela ngenhliziyo yonke ake becebe nje abantu bebuye bezobonga nakusiyaviva ukuthi wazivezela uqwabe wafika wayiguqula impilo yami mapholo bananga u10000 mfowethu ngilitholile ithenda la 1 million masikhuluma sadawana siyawathinta ama million noma sila ku 100 noma sibota hayi ngeke lokho 100 vele kubekiwe ama million ngakucebe lento ungenayo le hayi ngakucebe le nto ungenayo kubucayi futhi ukuyithola hawu uyithola kanjani lento ngoba nami ngibuya kolukude yemadoda nami ngibuya kolukude hey njalo nje madoda la siyakwazi ukusebenza njengoba nje sisayiphilela kanje njengoba nje sinje sisebenza ukubhubha sikanje sisebenza ukubhubha uyabona nje 1 2 3 uzozothiwa khona ngikwenzile nami okukhulu enye izinto ekade ngifisa ke ukuthi sikhulume ukuthi singagaranta kanjani ukuthi siyasebenza okay usekwaba naso siyakhumbula nayi garanti yokuqala lesifica igcikeni imoto uxhaxha mina ngisengaba nanenhlahla ke ukubona ibank account yakho ngabona ukuthi awuyena umuntu wamata hayi ngaba nenhlahla nje nginingizimu Afrika ngifuna uqaba manga futhi ngamcela emva kalokho ngathi angizwani kahle nomuntu ongivezela imali engazi ngiyoba nayo nini so ngiyacela dokotela ungaphinde ngempela uyenze lento ngalesa sikhathi sifikile la angazi manje kodwa aye mathathi ngawabona ngiyakuhlambuluka lokho I'm sorry ukutsheliza ukuthi ngabona mathathi yebo Nkosi yami ningizimu Afrika nami dokotela uqwabe nithini kusho niyeza ngicela ozayo nami engitshela ukuthi hayi sengibuya khona ziyaqala izinto ziyenzeka noma ngawumuphi umuntu ozobona le video thina sisiyaviva TV ngesasho lutho basilaphi kepha ngiyasho ngegunya ukuthi at least aba u10 akabenzele ngo35 u36 useyobona ukuthi ubani abenzelayo nini omva kwezinye dokotela ake sikhulume ke manje sithi ukubuyela back kancane bese siyivala 1 uthi amakhansela abantu abafisa ukuba amakhansela kulonyaka abasondelane nawe hayi bakhululekile uthini ngalona amabhizinisi amatekisi lapha nje makuthiwa kukhulunywa ngento yemali okay kulo mnomzana akakhethi lutho isikhundla noma ngabe yini la makukhulunywa ngento ezogcina ifaka imali akakhethi lutho lo muntu dokotela kunabantu abaphesheya kwezilwandle uzobasiza kanjani ngoba phela wonke umuntu uyafuna ukusizwa la kunanento khona uma nje yena ethatha indiza weza kimi usesizakela yebo yemadoda lokho engikwenzayo Pholoba ngifuna ukuprove isinyanga ukuthi asikuyeke lokuhamba sikhulumana kabi sikhulumana kabi hayi ubani uphethe into engekho akwenziwa kanjalo yenza umsebenzi wakho
yenza umsebenzi wakho uyabona nje mina nginasi isidi yibo nje bayikhandela ukuthi babe izitha zami mina nginaso nje umsidi ngoba ngizongigcoba enye inyanga kabi mina la ngiyakhuluma lapha sengigcobe hayi angiyenze into le noma ngabe ukuphi umuntu lokho akufuna uzofika kuthole mayifuna lento umkhovu yakhava la hayi ayikho inyamazana ekhava kulo muntu yemathola ayikho inyamazana ekhava kulo umcebo lo uzibona abantu begijima bawufaka koMalawi koBeria bafuna lento le etholakala le ithini ke imigomo dokotela ayikho imigomo la uma ngisakwenza esika 36 imigomo uzoqala uyithola besika 85,000 esakhe lo kodwa sesinomkhutshanyana leso okay sesiyabulala okay yeah sibulala egcekeni kodwa lesi sika 36 asibulali asinamkhuba futhi awuphahli ulebelo awulokhu waguqa uyoguqa uyakhuluma nje cha akufuneki ulande into bese icontrola yona zikhethela yonke ufuna zokucontrol singinike 85 leso scoop bese sidlana leso sika 85 cha lesi ke sifuna sidla amafutha lesi okay sidla amafutha usenze lezo lesinonsi usiko ke luyehlukana ngoba mabefika abantu banamadlozi angafani omunye uthi kufuneka lolu siko omunye kufuneka lolu siko omunye kufuneka lolu ngeke ngithi nje kumuntu sidla sinesifuna lolu siko angikwazi ngempela ukuthi ngiqondile kodwa nje inhlolo lezokhipha lokho inhlolo lezositshengisa ukuthi lesi scoop engomenza sona uzofa senziwe inani sizodla ini dokotela yini khona lapha phakathi khona impuphu cha lapha phakathi khona ukudla kwaso bese kuzoba into angamhlophe ngoba sihlala la into angamhlophe ngekho khona okay nakho ukudla kwaso abazi nokuthi sidlani nakho ukudla kwaso nakho emadakho bese kuba ke into angamhlophe ke le esihlala kuyo okay yebo dokotela mase sesifile sesibuleke ngoba sibulawe lekhaya sinosuka sibulaka ngangifune ukuthi ngilichaze la ngoba khona bethwasayo ngokukhuluma mangiqeda nje mangiqeda ukusibulala yonke ke inyama yakho yonke into yakho sihlala empushini ke la injani izathu sokuhlala empuphweni naso uyosichaza mase sisenza ngokulandelayo nakhona kufuna ukuthi sisichaza ngoba khona bethwasayo abazoqambela abantu amanga besho ngento abangayazi eish yabuzwa mina dokotela akusikhumbuza inombolo zakho baba ngoba bafuna ukushayela abantu u1011 uyathola la ku 079 1854 112 079 1854 112 usesekunda eMpumalanga phinda tholakala nakwaNongoma oSuthu la enyokeni eish ngiyakuzwa nasi sadawani yasibona sadawani eish nasi ayikho inhlolo nje yema ayibona nje inhlolo ngiphethe simhlophe namhlanje uma ngiphumuka sesilokho esingathi si brown bathi inhlolo yabona hey dokotela injalo nje kodwa nawe ke ngiyakunqena ukuthi ngithi asibafihlele kakhulu abantu thiwa akuyonto etholo nombani awudibanje la isinomba kanjani kukabili udokotela ngabe uthumela amaphisi ayobheka noma ubonisiwe waseyicingela wayalalozwa waye kulona ndlela yakhe wabuya nazo noma siqathaka emthini sehliswa amakhosi ithinda kuyimfihlo yami nakho ngoba yimi ngayedwe nginembono yokuthola inyamazana yebo mfike ngishiya igidi zemali mangihamba inyamazana eish dokotela ubona ngathi sengozini kusukela after the video iphumile angeke ngibe sengozini noma bengibani mayithanda ukuzama zami ngikhululekile ngiyathi injalo eyithemba nathi inyanga ngifuna babone nje kwabantu ukuthi ubunyanga kuyini uyazi ukuthi content nje pholo bethi uma kufika isikhathi sokufa kumuntu kusuke kungasile uhlelo lomuntu kusuke indlela esuyidala ukuthi uyofa ngalendlela so ngeke sesaba ukufa losifice endleleni sihamba engaphezulu stay 200 esendleleni asibonga mbukeli wena the wabukela sicela uyishare le video ibona abantu abaningi sicela nibhale futhi kakhulu kunaqala wena owazi kangcono usho ukuthi hayi akusona sadawane lesi ngibona ngo1 no2 wena owazi kangcono futhi isona impela ngibona u1 no2 no3 wena othanda u10111 nokuvakasha nje uthi dokotela esengikuzelela ukuzoyizwela eduze ngizoqala ngokuhlola ngoba phela ufanele uma ufika kube khona ukuzosala lasedlozini emva kwalokho ke sengingaba ukuthi ke usucela ukuxoxa lokuthi mase ulande sakho sika
36,000 ungasilanda dlelani kodwa ngiyabakhulekela ba10 doda yebo ngizobe ngingekho ngoba ngilaphi mina okwenzeke sigodlweni ngihlangana nakho kodwa ithinto ngiyacela nje ukuthi masubasiza bonke eNingizimu Afrika siza about 10 siyacela at least ngo35,000 lokho kuyosakhela ukuthi bebe seduze abantu abazokwazi ukuphumela ubala bewutusa umsebenzi wakho enye into engiyithandayo ukuthi awufuni ukuthi unyaka wonke uzobe dabalasa akakunika inyanga umsebenzi emva kwalokho iphungu uzobe seyibona yebo hayish ngizwile ke eNingizimu Afrika please share please subscribe please share please subscribe please share please subscribe Dr 10111 abathakathi siyabonga doda ubonga mina baphola thank you amen